Odi mensen. Goeiedag, goedemiddag, goedemorgen. Alas masala lontu. Me baro di na neva tata obia gado kovo chima kaba prove fu prove. Mi piki fu piki, mi piki fu grong, mi piki fu busi, mi piki fu liba, mi piki fu loktu, mi piki fu sabana. E bar odigi ala samati de tapa gron tapu di zele speki grani. Anatrobi obigi yude, anatrobi ochi yude, me bar odi lespeki, tena mama, tena tata. Mi e baru dape tap radio Guyakovo, anga tap Facebook, anga tapu YouTube, lespeki wala mala, tide na day, tide na Sonde. En mi aben 9 februari 2020 mensen. Me paro odi lespeki. Wala malata Facebook. Grani doko in een program ako na wisani. En dan me baru alamala odi na Sranang. Saramaka, Koroni, Nikeri, Para, Brokopondo, Bobo Brokopondo. Dape wala mala dape drita batje, langa tabatje. En guyaba kondre en nala de kode sa mino bari na sarana me baru alamala respeki na nga sakafasi. Aso me baru odi dape na Europa, na Frankrijk, na Engeland, na Nederland, België, dape na België, dape baru ala dape mala wan bigi odi respeki na nga sakafasi tide. Tide wa abe na nga abra konvo libisama e feti fu a konvo, omdat je wan sisa de iwan bigi no to no de anosabi fa amus du abra atori disi da begi mi fu chara tori dis kadoro baga yunu fu lego uit even sa epsa inina konvo bere ina a libi anga libi sama sang eu denki taki konvo de abi makti de awani abi en de no abi. Daarom mensen, wat ik goed idee, respectie aan sakafasi. Fos mi godoro mi wan bari alasma wan body en alasma san de na atoso de lobby wan san da oso me aksu alamala uko betre exesi baka en ko midru lobby wan en de wan san guasabana de wan sa cha de lobby wan guasabana mi ekondeleru alamala anga folisfunu anga de wan sa be fiaro de afgelopen dagen mi evesteru no anga de bigide lespeki nanga sakafasi. Ja mensen, asani diside, sonten, a jesi da an aso, sonten sa jesi dat anoso. Maar usabi wansanu sabi, a her tewe a dege toch mensen, a dege fu konvo, na dati, dati abribi no de tranga. Abribi nego direct tap a konvo, ma abribi ego tap you lekioka, en dan de konvo toe. Maar moro furu in bribi tap you schrevi. Tap sa je shi, sa je yere, en sa je taki. Omdat zeide, if you ne bribi tap you schrevi, suma you wani taki den bribi tapu you. Fa you wani sama si you, le klibi sama. En daarom, moro furu zei sa, te yeshisma e go, e dusani, maar de shi taki luku asansa me du, of asansa me yere, mi olibeng omdat die mi no sabi, en omdat die mi ne denki dat dati. Do pat, kan de na noti, of kan de me lau, of kan de, na denki dat deso. Maar anoso, omdat die safe sa mensen, libisma, wabi wansani inu ede. Sonte, sama wanshi, sonte sonsma, na fushima de bribi. Maar a heel bigi sani di si toch mensen. Na yusrevi en mek a dege wakananga you. Omdat zeide, if you sabi pay you mopo, dat na belangrijk is dat. If you sabi pay you mopo, dan you sabi taki, hey, wakti, mi ma, mi pa, mi brada, mi grandma, mi oma, ala di si sani. Debe wakaso, ma mine wakaso. Maar dat te wasani sanga you, dan you must oppo di ai en braseri sang you be she en san you she ina bere fu you say pasa. Want koutaki mensen, ina bere fu you to.
Sa you sabi in het verleden. De be play pray. De be play convo pray. Tupat dry. Maar you leki chiwan kade be groko. Ino shi noti. Ino sab noti ma ade. Te you doro na ale ab komoro bigi. Dan you must sabi taki. E wansani de wansan bar tap you ede. You must waka go en finde uit sana sani. You opo. Ten tap opo. I must don ay takanga you sre bika mo teigu wansani. Wan brada voor me. Bel me voor de tak you know. Sansa you leer me uler uno fudu. Mi dwing. En mi shi resultaat. Mi shi resultaat. Sabra di situ. A brada achimi. Ma brada bribi in esrefi. Tak sa odu o pesa. En sa du pesatu. De shi a hersanisi e mopen na you a bribi sa you abi in esrefi. Dan na a bigi belangrijk sani. Sa you abi fanodu. Na bribi. En you musu go. En de mij taki you musu go. En me taki je pray. Nou pray. Je pray aan Israël. Maar not indirect pray. Maar you muko luko sa e roko en sa ne roko. En fasi fami mus do. Want te you pot sani na tafra. Ko taki i pot dringi. Pemba. Wiri. Ala sani poti de tapatafra. De is don. De luku den. De opogwe. Benga 60 bilesi. Asawa her wiki. Inogo. Saif sarape. Anotak afiri. Je denk je altijd afiri moest de. Pardon mensen. No. Ana afiri. Na bribi sa yo go do. Ana bi afiri. Want you sabi ba de ye je kom voor you sabi ba. Taki yo doan. Yo go and do sani. That you know musu waka go and because if you have really that people all sanape. That you know musu waka go gewoon and do sa you must do. Maar soms ma, want taki mi musu firi full go doen. A firi de, fa you waka go take the wiri, fa you waka go pick take the dringi, a firi da pekaba. And if you put tak so one day mo go doen, te waka go first asani, im doen. Sonte je abi wan fast takyon, je fi broko is che hebi. Maar dati ana negativiteit dape, dape na positief. En dape, de kom voor ei. So you taki de en de luku sa yo go do. Sonte je fi tak inom doen, maar dat na wan test. Sa de kom voor pot na tapu. Hoe staan? Daarom, sonte e fu pot wan sani fu do go doen. No wachti, go doen direct. If you have alla distance you must do, go doen direct. En dat na asani sa ipsa, anga dige fu no. Sonte yabi sama. Say denki taki. A fast fade de kosa de abi, de no wan de konfo. A fast fade de no lof fade de. De wan de moro trawan. De wan de shiwan trawan, de so de wan de dat to. Man no kan. Se anegoso. Mensen, tide wo taki abra. Libisama se feti fu konfo. Mino tak libisama. Famiri. Luku a hersanista e de hersanis kom. PSC libisama e feti fu konfo. Omdat zeide, na sansa e pesa lontu na grontapu. En alasani na money. Alasani na money bikasaide. Te de luku de bonuman, de obiaman, anga de obia uma. Dan you can see taki na dusun dala de karoko iwan day, iwan wiki. Sondro fudu noti. Dan de libisama e shasani taki e mi bigi du asandisi mina furoko. Mina opo alamate gona gota goeiemorgen meneer. Toch? En dat hij na greedy, na hebzuchtigheid, voor libisama, omdat zeiden, nanatata no ji konvo sa, musroko no ji kom no te konvo, nanatata no ji wan obia. Maar omdat ishi Shalwin, ishi Ramon, ishi Peter, ishi Joan, ishi
nana ishi de wan go do to. Maar libis me vergeet wan sani tak a obia roko ano wan pre sani. Na wan mama bigi sani say teknek tapu. San nana tata jiu. Na wan mama bigi sani nana tata jiu. Na wan mama bigi from antwoorku nana tata po jiu tapu. Maar soms mij zijn gewoon. Soms mij zijn ach, ja, dat ik de moko doen toe. De shi, de omu eroko. De fenomo, taki omu eroko, mim roko toe, omdat omu de na bere, en a obia de na bere, mi avroko toe. Maar de no sabi anga san omu eroko. De no sabi san Leslie anga san Leslie eroko. Maar de wane toe, de wan roko toe. Omdat die zijn leuk van takafesi na greedy. Maar de no sabi afraad roku sa nanatata jiwa obia en a fasi fa jia obia abra ano taki dati na wan roko toch tap alibi sama no nanatata no seri na obia ji alibi sama a jing a obia nanatata no taki tek na obia disi en tekele kwa roko de roko aladei edu zu yepi sama no nanatata no taki dat sresrevi no one sweri no meki te so yunanga nanatata no one no meki a kon a jiweng omdati na obiati be de na bere keba omelanga ting da abrain kon nanatata ji abrain ko ji baka ju atra famiri maar libis me e denk taki a obia bende de yere fa obia dat is denk taki mi abi a obia dati wan twansan bada de tapu op de gapresi da sama taki je kiezis wan a obia di se bada tapu maar in werkelijkheid ana obia in werkelijkheid nou wan kon voor gewoon wan puku wan kromanti e badi maar son ten ta obia shitaki ina bere wan obia de maar you know denk taki na obia dayu en je tega a obia man of a obia uma taki na you abeng wat isiso en a trasani de tutu menso archibara wat trasani de wan sweri san libisama goteki en meka sweri roko wan sweri na wan bakru of wan yoka to da a yoka a yoka of a bakru e roko ina bere to da something sama elefanta ki sama e yere sani ina bere da tesan barata de tapu de praxe ai na sweri da dam tapu ma something na sweri an sasa mai dutu de waka go texani de ga presi de ga obia presi da de sama no e giyu wan bakru e make a bakru make you denki taki a roko en something na obia sama ne tegi sadu a obia sama e wasi wan bakru abrakayu a obia sama e giwan batra e tak disi na pe asweri don jane teki yune basi da you abraseri you abi na sweri in you anu no sa you do you waka kanga wan sweri ina bere baka konto ma ali tijd pa sweri de adawa hetra sama ma anga sa yeroko nga you igi sweri sa you go meki da yabi wan trasa baka pe wan bakru de na famiri toch de go teken da famiri de san sabi wan moni bakru de da sa de go do da de go suku pade de ji ome prei e suku pade so wan e denki dat ai batap den mano ano de da sa ya budu te de ko fende sabi taki pe abakru de amoni bakru de
dat de go golasma en sonten de sukuf kirasma. Ano suku de kirisama. Want jouw familie san kirisma fu soso fu abina amoni bakru. Maar usa pensani amoni bakru nooit egwading. Nooit. Akonvo nooit egwading. Nooit. En ano soso bakru kromantia puku. Alas ba want say de samsa. Agrama be abi wa puku. Agrama kodede. Wa konve bata pu dise defenta ki na grandma na puku fa grandma. Maar tere ko yere taki na wan tranig abe of wan tranif abe, toch? En de na abe, dat zou dat doen. Do kon schijn heilig, o bigitaki. Ja, o kon en asan de tuto, te yuna chiwang. En moro na de jong wang abi mama probleem. Wan safe sa mensen, volgens mij godoro, mo godoro ang apistori. Moiste fu na de jong wang sa a meeste van a probleem, a jong wang in a bere. A jonge nicht of a jonge neef. Of a tante. Dat zal het mij doen. Zal het doen. Dat de kon. Te yu waka kon. Saba kon van het aputo. De kon de tegen den sani. Dat je ja. Mishiso. En do so. Dat de luku asma. Dat de bigi kost. Dat zei je sabi. Ja piki nengi na sab noti. Ja grand ching. Zei sabi. Want omu tante de omu fenta fa konvo abrago na lape. Fa ano kang unu na sanga brada amus de na unu ano ka de na wan granchi. De abi wan. San ga presi. San sama sore wan sani. Da obigi du sani. Da obigi du sani kan da seni bakulu gyo yaspa. Fusu som na kasma trowe. Suku wiseng. Suku vergiftiging. En zij staat tot aan mensen. Te asanat esa. Asmasa abina konvo. Asmati ay siki. Da ekoneki sama ay wis asma maar nu zij sa. Desma ay taksani ay duala sosani. Da chesi kras mij praxena. Trasma ay doing. Maar in het werkelijk na inbere. En mensen moeten gewoon alasani zij sa in familie. 1% na dorosei. 99% na let in you bere, de doe you. 99% let in you bere, de doe de sam. Dat zei de mensen. Libi familie ati takru morala sama. Familie ati, na de moro takru wang. Familie. Unom te tak misleg. Om te met tak soma met tak kefa de. Familie ai. De ai, de mofo, na moro takru wang. Wan familie kan doen moro hatsanji leki wan transma dorosei. Familie anatrobi dat de kiriu fu soso abi wan denki daki te de kiri da ko fo kayu. Ono kayu nooit. Want te da ko fo no ko ina begin na you. Ako zeide na tata no mek ako fo kayu. Omdat zeide na atisa you abi na fana fu chinte gloko ya atifu you takruka ba. Da fa you wani dat akovo kayu. Akovo no kono itayu. No. Anatrobi sa you anatrobi if you go kirasma. Akovo no kayu. En a dati efsa inbere sama ego. E denki taki mimus abeng. Na mimus abeng. Da in place de abi. Da de go teki. Da de abi chamoroko in den bere. Bika you ego teksani. Zonder dat je sabi kande, want desma de obias man, anga obia uma say play obia metak de play obia bikayano obia sama, te yego di sama ogri, te yeleri sama ogri, yano wa obia sama. Yano ogri sama stress refi, wat wa obia sama, o tak altijd mine du ogri en de yagi yugwe if you waka karifis demo fodoro. If je sorry sama du ogri, dat betekent you nanatata no ji no wan konfo no wan obia. Nanatata no ji wa obia you go teki. You go make you egi sani. You go make egi sani. En na sansa you abia wan bakru want wan bakru kan sora lasba ini wan sani sa wani. Ini wan sansa you akse o ji you. Ika akse boom ika akse ogri o ji you. Verstaan? Daarom mensen, sabwa sani taki.
Anatrobi sa you do tapa gron tapu. Anatrobi sa you wani tapa gron tapu. If you go Texani, sa no for you. And if you sa nanatata no ji you. And if you go do ogri, nanga you family, you kies paye de. Daarom zabi taki nooit denki taki if u shiwan konfo na wan sama. En if u sabi te wan pikin wan family wakaka you en sorry sani. Toch? Ano taki dat im teki gau sa sorry you. Mago denki sa sorry you en luku if u na sa de. Omdat zei de asandi si saif sa. No mama bigi sani dat isma dede for noti. Fu noti. Maar moteigu wala mala sa abi problema na asandi si. So wa fu do. Toch? Te yushi en te yofiri taki ai en wan sa moteigu tu. Sabi te problema kong. You sabi. A dido metak altijd. You must bribi tapu you srefi. In bribi tapu you srefi. En de wananga you srefi. Da son ten. Noti o waka kong sonro sat you no sabi. Want if wan family der anga you tapu neng. You o sabi. En im luku sama. Ano suso fami luku sama. Fa den wakai miti you. Fa de taki abra you. Te ye go gide boskopu. Fa de reaksi dem. En so dra you shi. You chawa boskopu ju an family. Afi mi de takwansani dat nombung. You must sabi inom taki not moro. Inom dino wan boskopu i klari. You te yana na tata luku. Mi e chaboskopu kong. Maar u sabi sa e pesa. En vanaf tide. Mi no chaboskopu go jide moro. Me begi les peki yanga sakafasi. Teki verantwoord. Verstaan? Omdat zeiden. You o meki dati. You blokke you schreef. En daarom. You shitaki. Tesan efsa angatsma. So lazy na den schreef e broko den schreef. Omdat zeiden. Wilex libisama. San lobby familie. U lobby familie toch? En familie. E tekina dat a lobby sa u abi. Dat de. In plaats de pote i boom. De pote i ogrifase. Daarom mensen. Mi otaigu wansani. No lobby tranga. Lobby you schreef. En inom. Im de tranga nanga you schreef. Tu bika if no de tranga nanga you schreef. Fayo de tranga nanga wan trasama. Te wan tras bij kong. Ey fukai. Te wan sama kon naki. Da so ye long. Te sama kon fudusa nanga you. Aso ye go kibri. No mensen. Te feti de un feti. Te boom taki boom def taki. Te bika ano alla familie takru. Maar meeste geval takru wan de furu. Omdat die de wani. Maar de mensen moeten wasani. Mi weta kasani is ba. Iwan bere kota ki wan ma pa feifi ching. Usabi 1 of 2 of 3 of 4. Kade ala mala ogri. Maar son te yabi 2 sa ogri. En yabi 3 sa abi koloko. En de tutrawa na abi koloko. Anotak de na abi koloko. Maar de abi wan fasi nanga den srefi sa na tata potte. De yang do dringi. Maar son te de tusa ogri. Asuso ogri san de prakseri. Asuso san de sukufu trawa abi de wan tu. De denki taki ya abi aka Jimmy. Maar you know wat doen sanga isrefi. Da famo Jimmy no jiu. En dape abi ajaru se kong. Te you gwa nga family na presi. U da presi. Konve barta piu. Familie luku. San dape. En daarom yeshi. Son ten. Te ga presi. Yeshi. Konve bari tapusma. Maar yeshi no ansme go brasas a konfo. No ansme waka go. Go jichiwatra. Konde liba konfo. Kon a konve gwe. Dat asma dat tito mensen. Meeste geval. De sari. De kri. De no sapsede de kri. De wikimate de kri. Maar de no sapsede de kri. Omdat zeide a konfo. E sari zodanig dat ik go tena yoka voor you. Je vieren tena yoka you viering. Na sandisi omdat die libisama e jarusu tapu strasma konfo sanana tata jide. En na sandati no mag deself je bikao. Ano you na nana tata. Ano you na basi fa family. En ina basi in family. Ina basi in obia.
Ika abi wan obia of 2-3 obia in wan familie, in wan bere, in wan pranasi. Ika abi 5 of 6 obia sa na pranasi. Maar no kabi alamala alas para pina pranasa na obias ma. Ano alas baka dek basha. Ano alas ba ina pranasi na basha of captain. Ya bi wan captain, ya bi wan basha. So isi up 2, ya 3. Maar ane gozo taka aye pranasa basha. Maar alas sama na basi fu desrevi. No wans pa non play basi gi you. Daarom mensen, te you abi na sanisi. Taki you sabi. Taki wan obia dayu, of wan konvo dena you, of wan sweri dayu, en a sweri e takanga you, of a obia e takanga you, of a konvo e takanga you, dan you moet sabi, en you moet archi. You no prak se taki, hey, zeg sa yaso. Wat de wet man op taki toch, hey, amani se lo, hey, res me takanga resref. No, ine lau. Ano lau ye lau. No, konvo e takanga. Dem archi na konvo se takanga, want bika say de. Alla lesan say psa, angasma, pe familie e kosden, omdat a familie sabi takwa konvo ayu se suken. Me take plain, ayu suken. Omdat hij na konvo sa da yu, obia pa sweri san da yu, o tegi precies say psa. Dat ino mag. You no mag libi asan sa yere. You no mag, want san no waka kon taki o takini yesi of a takini ede. Ono kon sesevi. Dat teach asam sa, dat you must sabi dat, hey, wat sa. Take you krabasi, aksi. Zdon aksi yusrefi. Zdon takanga sani, meka san ko takanga baka. Meki for time boom. Ina vlongo na no asma. Want asan se takanga you na you. You na en na you. Toch? Want ala de sani san familie suku do dan atra familie. Yo kis aboskopu na festi tak, hey, luku so. Dat you sabi. If you no sabi, hey, gawan obia sama. Gawan sma sang you sabi ikan poti i ati ine ano. Te metak dati go suku wan tante say sabi taki. Ikan sabi te wan family boom. Want a konvo osori taki luku asparati kan gona asparati. Want a konvo sori, like fame taki a konvo sori iniwan sana konvo sori. Ano taki a konvo no sori. Pe ikan go na so family ka waka go. En pe no waka go. Wie altijd en praxeri, nee. Mo gona omu. Omdat ena obiaman van familie. Mo gona niet. A mama niet zeggen, mama omu zeggen. Toch? Of a tante. Of a ma, want bikaso is in a masrefi. En wie si ching. Masrefi wan kon fu kipi king. Koude praxeri, u kan we praxeri na neef anga neef anga nech ay doa santi. No, mama, papa. Bika sayde, de ati nog de nafa. Toch? Dan sabi. En levam taki a fesipa. Sabi true taki. You na konfo na you. You sabi sa ye shi. You sabi sa ye yere. En you sabi sa ye taki bika sonten. Ye du. Te ye du sani. Sane po sa ye familie. Waka go ye du so. Ye taksa tanso. Then you sabi tak. Hey, wakti. Wansano de boom. Wan fame du de sani si. Emi no sa me du. Ma me dwen. Dat you mus goed denken taki. Wakti. Mi mus go luku safe sa sumaning. Dom go. Te kiu krabasi go aksi sumana you. Pe you mopo. En ano to. Luku mo tayo wasan. Son te we denken taki na te konvo. E batap you ede. Ta konvo de. Konvo de ini wan euro. Konvo e waka kwe bigi beki du san so dat you sabi. Dat you mus sabi tak fu Allah sani. Taki a konvo say kon e ko ye pa family. Dem taki im sabi tak a konvo dat be de bifo koba. Dem you mus go sabi taki permi opo. Eva wan sweri, eva wan sa na tata senko yimi permi opo. Ina vlonga no obiama, want kan niet longa obiama of obiam uma. Na wan kwakstaal voor okote you all nonsense. En meeste geval if wan sweri te ja wan juma kama. Verstaan? Of de wasison wat er temo pana wat herische hati. Inoma wakas refi pakade. Daarom mensen. You sabi je do. Dat you sabi tak you refi kan do je refi. Want if you can go in a bere en je pisma. Dat betekent dat you man je pis refi. Iman je pis refi.
Oké? Zo'n test, iemand, je hebt je schrijf op een bepaalde, pardon, bepaalde level, quota 90%, maar kan dat 10%, was maar moest naar pangayo. Hoe go door? Toch? Maar, je moet beginnen rokken naar je schrijf. Je don't liep alles aan die, hey, moga, mijn familie go, mijn familie zo. No. No. Schrijf. Omdat zei de mensen, you, put die schrijf in problemen, omdat a konfo, a sweri, a obia, sorry kaba, safe sa. Dat je no kan, go dege, je no kan go meki, want jij sang aan you. Nou, you, zo kusan je schrijf, want a konfo zo dat, a familie, of a nek, of a tante, of a omo, of a ma, of a pap, sa, of suma, jarusu. Want je sha nek ina sani, je shisa nek sha boskopu, je kisala boskopu, abra nek. Nek lone baka wan tiki. Dan libisma de shisma lone baka la te doro, idori wan kampu, pe yus da mindri se da lasma lotu na is lontiyo. En te shile sana tim sabi tak, no, family sane dangami. Maar isabi saipsa, furu leisi, a de due praxeri taki, na doro sei ay mopoko. Na doro sei ay mopoko. No. Te sama, want yabi furus mama, san dede. Bika familie sen san konti de kirding. En den dede. Omdat zeide, na tranga yesi. Na lobby, sa de abi. Na arti sa de no arti den srefi. Ta yabi a tori sepasa. Na mensen dat metaki, dat wie blek libi sama, toch? De ik van bij taki verleden taki sabi taki uno kan tek alasani lekti. Uno kan waka deki taki dat no pasa. Asma no durate. No. Fu purio uit ala fuka. Fu famiri. Sa de sen konji. Sa de wan fuyo. Im artina isrefi. Im artina isrefi en was justing so ten. Dat you ano taki de no proberi. Wat de proberi do kan alo losani. So ten de wak alone to you. Do sen wat tras ma waka meet you. Fu do you agree. Wat de no ma waka na ifesi de no kon nooit ifesi. De no waka ka ifesi. De no kon moti na ifesi fu ko poti wan sanji yo. Do waka wa uku kom. Da do waka tap do go tap uku da do jiwans ma asan waka komit you. Want de waka committee san kan pesa dat do leki wans masa you de buangeng dat do mekas bala jiwan sani mekas bala koputan san pijari aso de roko de san sa metakiti de mensa na sani san ego de yang aneti ego omdat die lek van taki a festi taki sama abi wansan in de ede de wani mi wan dati dat mus pesa mi na trobi. Mi wan dati. Want ano kan mi wan abe dati. Mi ako vo asweri apuku obia mi wanen. Fa you wan sani ano dat ano view. Fa. Onmogelijk. Ana trobi sa je gedoe. You no ka abe want on nooit oud ka you. Ika kir omen libi sama. You leki sa abina konfo. You must ati na konvo. You ati srefi. En do iniwan sa konvo sweri. Sorry you. Anatrobi saning. Akade iniwan saning. You musu hoor you baka. En winsi van you lobby family tranga. Im stop. Winsi van you bunji e family. Yum sabi im stop. Want tengo kontak im tapu. Want tengo kontaki im halgo baka. Because saifsa. Iwan kele, iwan siki godoro, ye guaroko, te dora rokisti hebiso inoma waka, inoma guaroko srefi, izon tapi bedi. Inoma oppo sreisi. Maar saning, sana problema lati, dat inoma oppo. Say do you? You must sabi taki, you must luku, say sanga you. You must yep you srefi. You must takanga isrefi. Na lekite ye goye takanga libisama. Aso yum takanga isrefi. Aso yo yep you srefi. Want
Wishu waka kami. Ek obiaman. Ko waka kona obia disi titi. Yum sabi. If you no debu nanga you srefi. If you no lobby sa if you no artist srefi. If you no bribi tapu you srefi. Mi no ma yep you. Mi no ma yep you srefi. Want daarom met dat artist amopo na you fosi. Fosi waka miti wan obia sama. You must yep you fosi. You must bribi tapu you srefi. I ati must kring, anu must kring. I must sapsa you must do. Want if je kele, je bari fu stiati, je bari fu so, je bari fu so. Maar ine do not if you schreef. Dat zou passa. Zo passa ngai. I kan baro me bari ya bari. I kan lo me lo ye long. Maar te ino de wana nga you schreef. Dan trobisa you ne sen konji. Ana trobisa you sa ome watra de wasi. Tap you ning. En zo'n thing. Te yo vieren trangan na piusting. Taki. So te je firi taki watra, je firi dat je sweaty je ver, taki te sane a jesi je firi watra ko da watra bromis chi zodanig. Te de sabi pa posu fa kovo de, of pa obiade of pa sweri de. Dogo. Do troe sanape, do takmofo. En alasan sa de taki, yo firing, yo yering. Toch? Dat je moet oppo en takanga na konvo, takanga konvo. Takanga konvo taki so epsa. Mika konvo sabi. Maar te you ne taki. Da konvo no sorry sa you musu do. Toch? En asani sa sabi wansani. Te sam familie te taki unom gono wan presi kona familie fuko do sani. Potasanta wan se wanta wan bigi lei. Mama lei. Verstaan? Want asanati anotru. Asanati sa de te you dati. Bika de wan sabi pe konvo de. Bika de wan sabi fa de kan wakamichu. De wan sabi sa de kan duwanga you. Want libisma ati no kring. Famiri ati no kring. So famiri wani taki konfo mus de na iwan bere. A mus de in Jim bere. A mus de in Leslie bere. E trouwen de trap do suku broken. Maar de sabla dat ino ma broken. Wie sa you do? Maar te you waka gadeng. Dat de kan wash you from watra. Maar no taki de kan teka konvo. Bika no wan sma. No kan taki dat de kan hori wan konvo fu wan sma. If te dey dati. Yo kis probleem. Asan dati. A kan de. Sama kan dweng. Ma makti sa you abi fu dweng. Ano ala libis ma ba makti rapti. En de ala des ma sa ba makti fu. Teki wan konvo tapen srefi. Na des ma dati na anga bu ati. Na bu ati sama ano ogri ano takpo. Mas makan wasa kontap you. Tensei if you gi as ma a primisi fu dati. En a primisi sa metaki. Na te you waka go. Na fesi wan obia sama. Da US don tapa banyi. Da wan say te you opogwe. May tans don. You don't na fesi wan prapi. Da wan say te you taki. No was ta watra zi. Maar je toch je was ta watra. Omdat je denkt. Ja, familie tegen me. Oom Nel tegen me. Oom John tegen me. Tante John tegen me. Tante Patricia tegen me fu. Want Patricia saba man. Of saba uma. Daarom mo go me bribi. Nee! Ano so ego. Ano so ego. Ino pot you bribi tap wans mada. Wakove te dat je no dwing maar toch je dwing. Dat te voor me kom. De je bari. Maar na Israël pot you schrijf in asani. Want ako beso dat inom go. Inom wasi. Im opo. Maar je tans don. Dat is opsa. Dat is opsa. Je moet iets schrijven. Dat je ziet dat die mensen. Testa nef sangasma. Zo'n ting. Na den schrijf je den schrijf go. En te je schrijf go. Dat je sabi. A konfo o mandi. Wat a konfo is sorry alasani. Maar toch je waka go da fa. Fa dat kan pesa. Isabi Nederlands no boom. Je laat Nederlands uit doe zo. Isabi tapi.
Misa Rebecca e du so. Misa Rebecca lo kosmi. Ma me gwa Rebecca. Me go nyana Rebecca. Me go dringa angin. Na yusu kwen. Na yusu ken. En daarom mensen, het is aan even sangasma. Meneer ba poche sorry take chepoti. No. Omdat zeide, toch? Na you strevi tranga yesi. Itranga yesi omdat zo nebra konfo moeilijk konfo. A konfo na edati mino wan ap not te maken at konfo. Na you stref eme konfo no moeilijk na you stref eme ke moeilijk. Na you stref eme ke moeilijk omdat zeide we chasa tumsi bigi. Konfo bigi wel. Maar mensen moeten zeggen, ano wan bigi sani, ano wan mama sani, ano tak na denga ni tip donga konfo tapi ete. Unom doing. Unom do asalati. I opo mate konfo, i gosiba konfo, hede waka konfo. Nee. A konfo dan je ima 24 uur. Maar konfo ne voor lang voor you taki na hede do so. No. I libi gewoon. Mek alla samsa gewoon. Maar ano denga neti, ya long, ya do disi, ya. Nee mensen, uno waka so. If you waka so, yo lau. If you waka so, yo lau wat mi bem deso. Toch? If mi bem deso, mensen, da inobaros tu. Mi no baros tu. Daarom, teka sanisi, te a yuru doro, ta ten doro, ta dei doro, don't taka nga comfort. Da comfort so tak, hey, go do so. Something, inofena pasi se af waka go fuveni. Ay pasa furo. Da yesuku. Maar da solezi im tapu. Solezi mori sre tak wakti. Me waka so, me do so. Ma mine shinoti pasa. Donc, aksu sre taki, aksu takanga se tak wakti. Ef konfo dangami. Ef konfo wami do so. Toch? Dan mi wana konfo chami go. En zolang you no so mi pe mi go mine opo. Idom opo. Omdat zeide, e wa konfo de sa wa meki waka lek lau. Den ten da kiluku mino waka lau. Zolang you no se mi ga chami ga bun presi mine opo moro. Wa mi opo tumsi la me waka ome yari ba. En mino ma fen yepi. Anotaki afrontu. Anotaki vrij posto. Nee. Want ananana no potitaki i heli bilanga 20, 30 je waka. Daarom mensen, met dat altijd intak anga yusrefi. Tak anga yusrefi. Te tak anga yusrefi lusokon. Te sabi mi waka tumsi. Mi waka te. Mi no shimang. Den taki te mi no famino ma shimang. Da mi otapu. Da mi na trobi saif sa da mo tapu. So langa uno waka kon te mi taki pe mi waka go. Want something, yabi sama, yabi family, konvo kotaka konvo, san smei praksi dena trawan, a dena you, dan sanep sanga, ma ino sap safe sanga you. Ino sap yeshi ala so sani, ala boskopi yeshi. Amoro betre sani, stone, de aksi safe yon. Safe sanga mi. Usol mi true safe sanga mi. Wat we so mi wala sani, ma me bruya, me waka goso, ma smei tegi mi so. Maar misschien notine posa, mineshi change mi libi. Mineshi no wa change, ya maar smote wasani. Uno gwa bonu mataki ulibi nego. Sei pasa. Yum axis revi, ina gawa obiasama fu axis tu gotak ilibi nego. Axis revi sei de libi nego. Luka lon tu sei psa. Wat betekent wasani sa we tekele kwa chin sani en noti. En daarom, familie kiezen we esse. Daarom familie e potuna in fuka, omdat zeide, na brivisa e pot in familie, take ya na mi neef, ya na mi omu, ya na mi tante, na mi ner, na mi mama en pa. Ma verantwoord toe, une pot tapun srefi. Komi teka verantwoord toe, komi du misref sane. Ano unu wang, misrefi, me taken kring.
Mi pot tumsi frantor tuta pusama. Mi be meki sama dusanji mi. Ma mi kofenda mi kofende mi srefi taki. No, you na you. Ana trobi sumane. Im tek frantor tuta pu you srefi. Im tu you egi sane. Im waka you egi pasi. Im waka egi pasi. Im mus denki you. Im denki you srefi. Denki sang. Im denki fa you wan dweng. Sa ye shi. Wan mo tegu wan sani. Confessor you alasani. Te ye libi boom. Want mo tegu wan sani. Aki boom. En aksu srefi. Wala mala tesane sanga unu. Unu na moro. Tesane dunu. Unu na moro bun libi sama u atik bun tumsi. En dat is massa atik bun tumsi. Sane sanga ding. Because u lobby tumsi trawang. En pres u lobun srefi. U lobby family tumsi. Because say de. Una wang taki u wan chibondru ka wang. Toch? U wan cha family ka wang. U wan lobby. Abi lobby in abere. U wan abi lobby. Ma trawa ne denki dati. Da im lusu. Da im lusu den gwe. Take you srefi. Grab you srefi. What if you no do that to your fadon? Dat te fadon son te son ti no ma opomoro. Want atranga. Atranga tumsi. Itek omen naki. Verstaan? De kovo sodomi sani ma ino achi. I datanga. Yes, ja mi family. Ja. No. Lobby usrefi moro lobby ini wan trasmana trobi sumaneng. Ana trobi efi na mai pai brai sai ini wan sa mai lobby usrefi tumsi. Omdat zij de teno do dati. Teno lobby usrefi tumsi. Dat is mau doang ai. De yo bari milibi nego. Maar saya do. Je brasserie mi je family. Je family mi wan cha family kawang. Ma family no wan kawang. En wan sama no wan do wan asanati. Maar de Luther King kom abede agweto. Tanga de iti de sama da katiboy in Amerika. Tanga de iti sef sanga blaka ma ina kondre. Ino man doing. Maar omdat zeiden afalibi sama de. You no man cha chenchi. You no kan chenchi wan libi sama. You no kan chenchi omu fu meki omu de boom. Fu i omu no do des an say do. Fi tante of i ne do sa je mus do. You no man chenching. Omdat zeiden na so at de kaba no man yepi. Ano man yepi. Daarom mensen, daarom sabi. Wa libi sama. En ala libi sama abe egi denki. Ala libi sama dene fa. Ala libi sama abe konvu, ala de konvu dene de fa. So wa abi obia. So wa abi sweri. Dala mala da de fa. Dala me denki trafasi. No wan ding. Na wan fasi. No wan obia na wan fasi. Maar de taki wan tongo. If wan kroma te taki kroma te fa puke taka poko. Maar de allemaal abi de vrenti sabi. En daarom sabi wansani. Nogo denki. If yo denki famiri, de yo lasi. If yo denki trawang, maar ine denki you srefi, yo lasi. Piki srefi, abe egi denki. A piki duini wasani. A piki sref kan kiri srefi. Leki pa, leki ma, leki grandma. Awisa you do jeng. Awisa ijaglon tapu. Toch ai sukuf kiri. Omdat zeiden, I want moro sani. Sa no abi. To kiri. Omdat na so alibi samade. Fare karen. Aneef mitaki Fabian na Sweden. Ataki libis mala de kimeti. Maleti. Libis ma meti. Wa meti. Alek fa bete kiri srefi. Aso we kiri srefi. We doen baka. Dan sabi wansani mensa. Sabi saki. If you sabi.
taki yabi ko yabi wan obia yabi wan bere sani toch de sabi wan sani in different sector if you sabi taki ko fe takangai ye yere sani no meken taki anu wan sani en dido takang piking dat na moro belangrijk sani takang piking sabi verstaan sama denki taki luku Efa deso wan te ye yere sani takangai no bruya nooit no praser ye lau no denki mo te yi da ke lau no ko takangami te gi mi sa yere en son te es do ye takanga den gewoon wan de yes do ye takanga takyo te yi about abra a family te yi sa meet you te yi fa family de sa a family do wan so lazy de chinsrevi yongu sa net sanga den maar samsa de vrede contacti omdat zeiden de denken dat de lau de denken de shisani de yere sani en de no want tegis maar omdat zeiden de go tegis maar denk je wat af en heb je ta Europa a mama probleem a ik go tegi wa wet mata keer sa wet mota ta keer lau im tek dressi de kare was so sikki no sabi en sos ma de keer kisma de loopt ta kasani si is de hele gees praat met je zo te poeilige gees hele gees ne bestang asansa de forget to tegen you dat kan hele gees dat ta keer a konfo maar de no want tegen jullie bisma omdat de sabi ta ka konfo daarom mensen sabi familie de sector pranasi de sector in attendisi before asanis no bende before asanis no bende abra di kati bokaba maar moro a generatie ekon de sama fu no abe tranga e praxis so ogri omdat zeide a grondtapu abi wa losani grondtap sani en alasma wa abi 2 wagi 3 wagi 4 wagi bigyo so maar ino sa fa yu buurman ino sa fa nek ino fa tante ino sa fa omisa ino fa mai fa pakoning they want to dat wil je hebben ik wil hebben ik want to oh zo mooi awagi mooi je wagen is mooi hoor dat denk ik ook denk je fa yu kisa wagi do go diki o gwa obia man of obia umada obia dat is maar dat de kwakzalvers o tak ja no bere bakru abi maar bere bakru dene maar bere bakru of eng na fa hier familie en a bere bakru moet de you na yumbe abeng maar go dape maar mika doan sani yo breiti ja dan mo ala sani si abigai I have sukter da obia da maute kan de no im duso im gone presi duso de sha sano abrakayu so lei you know sabe dat wishi sa of tanto of mo pa of omos me wishi you know sabe taki na ogriego durape in e praxia sans le sefi om da seide na sayuani adatepsa anokona you wisa you do onokana you en de fami taki menso unsa abide sabi unsa abide konfo disi de obia disi de sweri disi umusu taki anga de konfo disi dat seide den denanga unu de soru alasani na leki te yo control te yo obio bari tapu yo shisa na fesi yo taksa na imofo toch yo fir sani yo du sani taki yo frappe de so sani yo sans sami do família siki com ide wakagwa família idoro apike bari ite kapiki ite kwata wasa piki of it do want to sani apiki ko betre mana somar wasa te gona tata de deina
Go dape. Dat is zo'n sabi doro dape. No sabi se fai doro dape doro. Verstaan? Daarom mensen. Sabi taki. Tewe doe de sanisi. Ano somar. Tewe yere sani ano somar. Maar zo denk ik wel samen na wat tas van doen. Samen mina bakasi. Ja. To sabi taki tewe doe de sanisi. Tere sanisi heeft sanga uno. Luku fini. En uno vergeet je nooit. Wat Zap zei. Na de sanisi. Na de sanisi o lushu. O meku sabi. Sumana you. Want Sap ala sanisi. San n'est pas ça somar. Ino kan doen san somar. I opo mate wakago ta. Ino tek bes mai wakago tena yanda sei. Tena trasi fa foto i wakago. I doro dape mai no sa fai doro dape. Dei doro dape dei chiwa man. Wan family fi fada doti. Aso e taki usani duisani san asma kisen serefi. Aso osma ikona itapu. Mevrouw, meneer. Ik heb een probleem, zo, ik weet niet. De theas met dat je go osso, go duso, go suzo. Baka wan wiki, isha vrouw of isha man, as mij taki, baya, met taki grantangi, asan say tegen me. Me doen en apesa. Deta, huh? En je vergeet die basa theas man. Tak, sabi theas man dis baka ya. De kan sabi, dat petaki, wan comfort da you. Wan obia wan sweri da you say meki tegi say ye pisama. En de fam taki mensen. Son ten son ta boom fu tegi familie sani, maar moro fura no boom. En you musu koni te waka guata familie fu tegi familie sani. Son ten inafu bra ala sanji da doro. Son ten accessefi tak mi te ya familie. En if je shipping taki no, dan nom taki. We see say sa. We see si sumai de del sumai inom taki. Wat say de if you people for. Do taka you visas ma. Na you mo taki dat pesangas ma dat totegi. Dat say ko. Do kari visis ma. Do kari taki mo for takro. En so te de no wat de abde sa no wa me kiu omdat de praxeri taki you op den sani. Mano de so. De no sabi taki dem tell you because sa de suku mus da you mus ko lusu. De no sabi taki you abas roto. Ma alali sina wans makande solisap tu. Jarusu to. Wan anoman shisa yeshi. Te ko taki luku. Udenga sang. Isap alasani. You do so. Dan biggie hits trouwen op tegen you. Dat is don toe. Dat dan biggie kosi maar na don. Omdat zij de ne praxeri. Dan test mij tak sananga demo voor. In wash out. In denki buta kion. Sade tak jaso. Sade lon demo voor. Omdat zij de. Te jaru sude. Anatrobi food chawa heel legre comforti. Anatrobi. Takala sot lei da yo bribi. U kache tu tapagolo tapu safe sa. Di se tak disap o men bom. Matego luku no ano de. Omdat zei libis mana so de iman. Libis mana trobi sang fusa de wani. De na trobi kirwan her. De na trobi kiri her family. Rui family uit fu tek no mo. Denki tak de sado teki. O yepi den insan. No. Na mama probleem. De voor oorzaak. En mama. Mensen. Efi kirwan sma. I denki taki yule libi sama. E libi rostu. Asana te gwanga ini ede. Te yu dede. E fuka is zodanig. Taki yu. Toch? Deynanga neti je placeren. En ik gooi in de mopiti ede. Deynanga neti. En so met you. Mino kan taki. Want me ano na tata. Maar mi sabi. De mij taka altijd karma.
Want me bribi na karma, me bribi tapu pai man. Me bribi taki na natata. Altijd. En me kis ma pai in sansa de do. Omdat zeide, you no kate kwasma libi. Because you no make asma. You na natata. You na asma, you na masa chara piki negimu. Toch? Dat you no kan doen. You no kan wiswansma. Mekas ma kolau. En dat terwijl asma doe. You no mag tek verantwoord op je schreefie. Want te you tek verantwoord op je schreefie. Je trong asma. En nooit praseri taki. Wan konfo kan wakaka yufu antrasama. No. En dat sansa me wan taki. Te wan yoka dede. Te wan asma dede. Yoka gwa sabana. A yoka na maktimora. Yoka ne godo en ne kong. Zolang wasma no go tekes wama. Wasma no je opdracht. En ne wakadoro. Zolang wa obja. No go teken. En no waka kong. If a yoka kon taki ade ako sorry na imboskobu taki ya misoso no bribi te chiwan dede sama for you ika sabi son ten son ta wan boskopu wan kon fechari kon sorry for make you sabi taki a boskopu disa wan bum boskopu taki looking but no taki dat na yoka dati waka kona you no na wan kon fo ko waka kon make you denki dat na so. Daarom mensen sabi tewe shi de wang na insribi luku bonsa ay sorry you. Maar nooit prakseri na de wang wakakayu. No. Verstaan dat te. En sab wan sani lek fam takenti de mensen unom bribi tapu famiri tranga. Mus bribi tapu you schreef tranga en loop you schreef tranga. Liba ala sani. Giana natata. No teki verantwoord toe. Mensen, dat ben ik program ako van wisani. Tapa dedisi, libi sama nanga den takru prakseri. Wala man op Facebook, maar lo even snel op YouTube, bar odi dape mensen, nesta odi. Hanging around odi. Bla bla bla. Ja, besesa yasisa moitori. Even. Ja, nes. Even. Odi, butori, Orlando. Frecco, Divine, Odi, KG Game, Angela, Letitia, Celine, Peter, Karen Appena in Landkondre, Bayo, Henry, Odi, and there was JL York, Odi, Celine, Odi Baka, alles met op YouTube met baru wabi Odi, respecti fasi yang asa kapasi, dat we op dat Facebook dapen mensen. Respecti por mi bread Amundo, odi, Marlon, odi. Salanina, Sandra, odi, Caesar, odi. Marlon, odi. Oh, verkeerd. Odi, respecti nanga sakafasi. Kom hier, Rassan, is go even naar lokte mensen. Oh my goodness. Toen snel. Lucia, odi, Christine, odi. En kom hier, Rassan, is go talok to say mensen. Odi. Alas madape nanga respecti nanga sakafasi. Gregory, odi. En dan hebben we Emerald, odi. En Safi, odi. Diamond. Febo, never for you, odi. Respecti nanga sakafasi. En dan hebben we... Wat is dat? Miana, odi. Lisa, odi. Mundo, odi. Shirley, odi. Shirley Ann. Carmen, odi. Para mensen. En dan hebben we Bremi, odi. Van de vet dat naar Groningen. Shirley. Elman, odi. Naar Miami. Respecti. En dan hebben we Canapinas, odi. Dat naar Utrecht. Respecti. En dan hebben we Henk Rosenstrijk, odi. En dan hebben we Pablo, Patrick dat naar België, odi. Respecti. Granny Sakafasi, Canapinas, odi. En Ronald, odi. En Selwyn Paul, Branapen na Isra na Kondre, odi. Selwyn Paul na dapat radio. Sarah radio station samen se playback. No, me vergeet radio station eigenlijk.
My brother Odi Odi, respecti, and the Maureen Odi Odi, Wilhelmina Odi Odi, and I have Jermaine Watson Odi Odi, Sergio Odi Odi, and then have Huda, Mankau, Rainin Odi Odi, Mr. Crider Odi Odi, Kromowiro Odi Odi, Jamie Odi Odi. Let's speak, son of Blue, Natasha, Jamie, Odi, let's speak. And Natasha, Elgiano, Lucia, Odi, let's speak. And Nita, Koning, Odi, Lucia, Hellstone, Odi, Christine, Peter, Jermaine, Odi, Saskia, Odi, Baka. A computer is espaço, Sandra, Marlene, Mundo. Ja mensen, met bouwen allemaal big jullie dat Radio Guyakonfo, Facebook, YouTube en tap Radio Guyakonfo toe mensen. Dit ben pro akkovo na wisani en mensen mina ginofien, mina obia man ginofien en na obia mine na wan kantasi obia en na mane na titi mensen. Titi mensen, voor me van nodig, u kan bel me, send wat text messages. Ik wil me takwasani en ja mensen, salwi pal na tap radio boskopo mensen. Odi, alasma, me balu tapa dedisi en lespeki en voor ons safu taki, wan comment u kan senkong en comment altijd de en anatrobi mensen en if wani u kan bel kontap WhatsApp, if we live in a program to takwasani. En if we drink, u kan senkong tu mensen, lespeki na nga sakafasi mensen, me lobo wala mala en me jung grani. Tena na tena tata en met taku grantange doet tekaten voor artitina programma akkovo na wisani mensen. Tide bede 9 februari 2020 en een programma bede wan Libisama effecti voor akkovo en dati na wan heel big problema mensen. Mensen, if u tanga probleem u sen kalmi is titi abia sabi asateru seuru noma efa no sabi me tego oplok anu sabi mensen. Odi, let's begin rani. Odi.